Drage mame, dobar vam dan. Danas smo pripremili nešto zanimljivo za vas. Program Postnatal. Naša Nana je ovdje s nama sa jednom dražesnom lutkicom. Dakle, Postnatal program mogu izvoditi mame nakon babinja ili, da bude sigurnije, nakon 2 mjeseca od poroda. Tako je. Dobro, treba nam beba. Mi nemamo pravu bebu, ali imamo ovu lijepu rozu čelavicu koja će nam poslužiti umjesto prave bebe, a vi naravno vježbajte sa svojim kikačima. Krećemo odmah. Apsolutno, legnut ćemo se na strunjaču. Prva vježba će biti? Za trbuh. Za trbuh, kritična zona. Kritična zona. Svim apsolutno, mamama. ali još uvijek jedan osjetljivi dio tijela na koji moramo jako paziti. Znači primit ćemo bebu sa strane, pa ćemo polako na izdah prvo uvlačiti malo trbuh i samo odvojiti ramena i gornji dio lopatica od poda i spustiti se dole. Znači ne dizati se prejako gore, nego se više koncentrirati na uvlačenje trbušne muskulature. Tako. Fino se osjeti trbuh. Apsolutno. Radi. Apsolutno. Ako je beba malo nemirna, onda ćemo se možda kad se podignemo i njoj obratiti ili ćemo je nešto dobaciti ili ćemo pjevati neku pjesmicu, dati pusu i tako dalje. Ali u svakom slučaju beba je ugodno smještena na bedrima, a mi se koncentriramo na naš trbuh. Super mirna. Super, super, super. Malo ćemo odmoriti, pa ćemo onda uzeti bebu i spustiti se opet na leđa i prisloniti bebu na svoja prsa. Znači to je jedna pozicija koju beba jako voli. Koljena ćemo lagano pogrčiti, ali ne tako preblizu da imamo mjesta za udobno položiti bebu. I onda ćemo opustiti vrat i ramene mišiće i samo ćemo polako podignuti bebu iznad prsa. Malo zadržati i onda lagano spustiti dole. Znači sa izdahom ju podignemo, pružimo ruke, malo zadržimo gore i na udah polako spustimo. Ovdje lijepo možemo i komunicirati s našom bebom. Apsolutno, apsolutno. Doduše kad beba bude naravno malo veća, odnosno kilaža nešto veća, onda će vježbica biti naravno puno teža, ali u početku su oni svi mali. Koliko ponavljanja? Pa u početku jedno 6 do 8 ponavljanja. Ne treba pretjerivati, sasvim dovoljno. Ako se osjećamo dobro, ponovimo još jednu seriju i napravili smo dobar posao. Evo ga, moja beba i ja obavila smo vježbicu. Malo odmorimo, tako. Super, super, super. Ok, sad ćemo se okrenuti na koljena pa ćemo položiti bebu na strunjaču ispred tijela. Ovako, jel? Tako je. Bićemo pažljivi s našom bebicom. Naravno. Staviti ruke sa strane. Znači, malo udaljiti koljena. I sad polako, kao da radimo mali sklek, spustiti se prsima prema naprijed, laktovima u stranu i onda se vratiti gore. Samo to. Odlično. Koncentrirat ćemo se da nam je trbuh cijelo vrijeme malo uvučen. Ne moramo ići preduboko. Malo ćemo zadržati i polako se vratiti gore. Aha, moram zadržati dolje kod bebe. Tako je. Odlično. Eto je onda već teže. Odlično. Puno teže. Naravno, osobe koje nisu u nekoj formi radit će to malo brže, a cure koje ovo je bebi sigurno zanimljivo. Apsolutno, možemo dati pusu. Odlično, odlično. Isto tako, 6 do 8 ponavljanja u 1-2 serije barem. Dobro. I napravili smo stvarno dobru stvar za sebe. I sad zadnja vježbica na stolici. Dobro. I sad ćemo iz ove pozicije polako, malo ćemo rastvoriti koljena, ustajati sa stolice, ali na način da nam se leđa, odnosno prsa previše ne naginju naprijed i nećemo se dignuti do kraja. Znači malo se podignemo, to, i spustimo natrag na stolicu. Znači gore zadržimo i spustimo natrag. Čak možeš i nešto niže, ne trebaš tako visoko. Odlično. Tako da lijepo se osjete noge. Dosta teško, tako je. Pazimo da nam koljena previše ne idu naprijed. I možeš još malo suziti stopala. Odlično. Pa je još teže. I leđa ravnija, tako je. Kad te pravilno postavimo, onda je to duplo teže. Znači, opa! Evo ga, Mirna nam se umorila. Nisam se umorila, beba je teška. Da, tako je. Pa ako je beba teža, naravno da nam je vježbica duplo teža. Ok, napravimo jedno 8 do 10 ponavljanja. Ako imamo snage, ponovimo još jednom i to je to. Evo, drage mame, nema izgovora da se ne vježba, jer vaše bebice vam također mogu pomoći da se vratite u odličnu formu. Vidimo se, bok!